voilà assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe sabodiraɓe wonɓe ƴewde Jama TV ko adi ko men salmini on men landike so tawi woni hiɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon Allah hara ɗum minen alhamdoulillahi meɗen débrouillade donc cellal ngal ko débrouillgol saabu cella goɗɗo heeɓi cellal o ko so tawi woni goye piijigo no toon hiiɗi compléti sina aɗum hara e ngal ɗon cellal ko feerewal quoi donc ko adi kon e men salmini on men lando si woni hiɗon e jaam men lando so tawi woni nawnuɓe ɓen sino samorande ɓe Allah hara ɗum yo Allah on sellimɓe ɓe nawnali ɓen kadi yo Allah on danduɓe ñaw fiwalagol par ce que eɗen andi nawnare ɗum ɗon e koko hulɓinani bani adama donc hikkiɓe yeeso ɓen kadi ɗen tori Allah lanɗo yo Allah on yaafoɓe naadoyaɓe aljanna firdawsi enen kadi ñande wayete no ɓe wayi yo taw hara koye ƴetti honno koye yaafaɓe si ƴettita donc ɓayɗen andi ko damal ngal e fo e meɗen reweten aray ko ɗum ɗo woni ko fokkintinirten émission on no andirɗon noon émission nede jikkuji men toujours e yewtay ɗo fi ko yowiti namuji men ɗin e jikkuji ɗi wonduɗen ko wonɗe yiwde ka yaasi e aduna on fop yani donc ko ɗum waɗi haray hande kadi no woodi ko buy ko yewteten e domaine ji buy kadi andi siɗe yewde fi affaire nede jikkuji min ni en toujours no woodi ka yoweten lande ɗen ɓay no woodi gollayɓe nder golleji maɓɓe ɗin jikkuji yaltitay toon façon nedi yaltitay e nder golleji maɓɓe ɗin ko honɗum no woni ko ɓe wawata en hollude ko o jikku ɗo woni nder toon ko honɗum kadi ɓe wawata en hollude ene ko ndinedi ɗo dowa jogede nder toon ma ko ni woɓɓe wayi nder toon donc ko ɗum waɗi haray hande kadi an hande par ce que ɗon andi wayrigoye kono mais hande alhamdoulillahi hande ɗe mari ɗo musidɓe meɗen ɓe waweten jokkudude émission on ha kalere on nangue wo ɗum ko no yirɗon noon ko monsieur Souleymane no ɗo mi andintinayi on taw monsieur Souleymane e ɓen ko journaliste sportif ɓe e ka télévision Jama TV te ensuite kadi ɓe e domaine ji hewɗi donc ko noon kadi jadja amen no ɗo jadja Dieynaba voilà Dieynaba yette barijo noon goy ɓeɗo ko yette bariɓe ɓeɗo kadi ko actrice ɓe e film ji donc ɓe waɗay théâtre e ɗin ji donc ɗon andi surtout wono on domaine ɗon kadi e no woodi e film ji waɗeteɗi ɗum tawata hara koko hollata en koko okkata en needi koko okkata en comportement ji donc ɓen ɗon kadi ɓe takko men ɗo e ko adi ko monsieur Souleymane min hiwriki on waleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh monsieur Souleymane nam hande ko mercredi ko combien hande ko combien no hande ko mercredi donc hande ko mercredi no anda kono noon hande ko 14 awa hande ko 14 bi nduɗo lewru ndu fecce woni hakkude ndu fecci hakkude quand même d' accord monsieur Souleymane sportif on sport on way avant tout d' abord mi salmina téléspectateur ɓe Jama TV ɓen fo na o ma o salmina jooma sundu d' accord salmina okka fo junngo ñaamo e mon haray ko vraiment lando nawnuɓe fof so tawi jaytaniɓe hikki ɓe so ɓen kay Allah yaafoɓe si yaafo en kay si ƴettita en kam d' accord amin e rabbi vraiment fiyu sport mom ɓay ko needi wiya sport on noon en précisey mi lanto on tawa domaine sport on no heewi catégorie ji mi anda ko catégorie hombo e sport on jokkuɗo par ce que sinama sport donc no waɗi calɗi quoi si mi faami donc sport on ko domaine hombo jokkuɗon sport on miɗo jokki maximum domaine ji joyi monsieur Souleymane d' accord allez-y e nder ɗin domaine ji ɗi jokkuɗon noon est ce que o wawa yaltinande toon seeɗa e ko tawata ɗon hawrude e muɗum ko wiyete kon onon tigui so nani son on ko wiyete needi e jikku kon ɗo wawi yaltinande ko woni feƴƴude ɗon tawatan par rapport e ko wiɗen ɗo ko needi e jikku bien sûr allez-y d' après tout d' abord si wiyama needi si wiyama école par ce que ko sport fof ko école taw ko base on a janggay taw résultat moƴƴo addata taw ka e ko sa janggtay ko payko ɓe adda landoto min landoto nojju moƴƴi ɗin siɗa janngude sa ala janngude nojju ma ɗin si ari min anday d' accord mi taƴi taw noon seeɗa pay koye naɓaton toon koye yani ko gila âge hombo fuɗɗi ka ɗum ɗon ça dépend e parent d' élève men mawɓe fay koye d' accord
no woodi 2 ans woɓɓe no fuɗɗoro 2 ans 2 ans hein 2 ans way ah ouais. par ce que ɗon aɗa pay konko wawi dogugol 2 ans gokkoye tun de non bien sûr ah d'accord no woodi fayɓe sattuɓe sahiɓe mam a wattana yila e maɓɓe quand même mais hunde no fuɗɗortoɗa noon ko noon no yarata 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans jusqu'à âge ji goɗɗi gono toon d'accord mais quand même avant tout d'abord ɓay ka nendin taw en fuɗɗoto ka needi par ce que nendin taw ko janngol ko fuɗɗode ka a si yewi a yaha b iwi b yaha c d'accord joɗɗum noon noon ko hondu woni ɗum adde mawɓe ma ɓen joɗɗinaɓe kaydiji ma complet ɗin si a gayni men anda kay siɗa janngude l' école si a ala kay janngude l' école mi anda kay ko hontoɗa so tawi ka kadduɗal kawru an walla tawi ko mawɓe ma ɓen kadi ala moyen fino nabirama kadi école par ce que kay komin woni toon kadi komin jannata toon toon kay ko école a jannete façon piiji ɗin fof ɗi faala ko tawɗa ɗa faala wadde o a jannete ɗum ɗon taw si occupoɗa taw sport on taw donc simi faami ene ko jannguɗo wano école tum windete ɗum ka hay mo jannga non non yawde façon neɗɗo o fof d'accord façon neɗɗo fof naynugo oɗo ko jannguɗo école oɗo ko jannguɗo arab ko si ɗa yiɗi tun hoorema ɗa yiɗi ɓanndu ma ndu ɗa yiɗi cellal ma ngal ɗa yiɗi faalago wargo réussir par ce que hannde sa ndaari ko anna ɗo premiére chose on ko sport on ɓuri wonde ɓuri yañude ko anna ɗo fewn ɗo ko noon ɓuri yajude ko ɗum ɗon kadi yahata heɓa heña qualifié a huude nananda hoorema hara a yahay voyage à partout dans le monde arta kadi do continue golle maɗa donc simi faami sport on gokkugol no heɓo toon si tawi woni on tigui hewti e étape gono toon non bien sûr hay pay koye quand même moins de 8 ans 10 ans comme ça si waɗi compétition no ça dépend mo ɓe duuyi mum ɗin waɗita compétition d'accord kono noon gokko en toon nde si tawi woni on ukkodiri e makkoye ara koye metti no wirɗon ni ko gila 2 ans fuɗɗi natiri dow mais no gasay ɗo recevude toon pay koye ko tawata hara no ɓuuri wano 4 ans 5 ans comme ça voire même 7 ans 10 ans même donc e ɓen ɗon noon haray ko wiyete ko gontuma hakkille go ɓe jogui wano koyente bewre mi anda so ɗon hawrde koye pay koye toon hara nden sattene toon par ce que gokkoy hara no hollude wasere needi donc mi anda si tawi woni ɗon hawrde ɓen ɗon e ko honno kadi wonɗon ɓe maîtrisirde bien sûr par ce que hunde fof après tout min jannama tawno min jogitoroɓe d'accord en même temps ha joni kay komi janngowo min lan jannude kadi d'accord donc à travers ça fayɓe no woodi minen mari 3 catégorie à 4 catégorie premier poussin no toon deuxiéme poussin e junior et senior e cadet ɗum no fof no woodi par étape poussin on noon so yiyama ko to sokoy koy no woodi premier catégorie jusqu'en 10 ans 10 ans à 13 ans 15 ans 14 ans 17 ans ɓen no fof mo ɓe no waɗi étape par étape mo ɓe e ko sendi to quoi d'accord mo ɓe e kay e ko waɗete kon no woodi ɓeeɗa si ɓe waɗay won tay ko marathon ɓe woni e waɗde ɓeeɗa si ɓe doggay 50 kilos ɓeeɗa ko 25 dogata d'accord ɓeeɗa doga 15 ɓeeɗa doga 10 ça dépend e actualité ɓe ɗum ɗo onti wattano fof ok monsieur Souleymane mi arta e mon joni Adja Zeynab ça va bien ɗum e jaam alhamdulillah no kaalisi woni ɗi heɓade han ɗi heɓade de par ce que ɓe ko actrice ɓe ko ɓe woni gollude quoi andi ko ɗum waɗi si neɗɗo yeehi ha piiji gon toon ɓe jokki tawi woni neɗɗo andama e siga ɗin domaine jeeray on tuma sa ɗaɓɓiri on sa yeehi on yoytani andema sana ko wiyete o sali on aray ɗi woodi hein ok Adja Zeynab yette bari hande noon ka émission ɗo alhamdoulillahi ɓeɗo no ɗo ɓe holla en joni lawol go min mi attoray taw domaine mo jokkuɗon on o liyende ɗen arta nidi jikkuji men on mais mi attoray taw domaine mon on par ce que nini ko ɗum min ɓuure humpede ma jama on kadi ko ɗum ɓuura humpede e ko honno jokkira nder ton donc si innama acteur jo ma actrice jo ko hon ɗum holli hi ko acteur ma actrice jo ko saabu hon ɗum wimo acteur ok avant tout d'abord taw mi hiroto wonɓe jooɗi siva yimɓe weltane kadi pgd wonɗo nder ga o e onon kadi wawɗo men invitugol ɓe ok par ce que so nani actrice walla acteur ko jooɗiɓe no siva ɓe hono wonɓe ɓe hollirgol ɓe c'est vrai ok donc aray gonga ɓeya neɗɗo ɗa ara piiji ɓuuri hara anda e fi muɗum no wawi wonde domaine ji goɗɗi goɗan tollan hala wawi famugol e muɗum
donc so hay ha ɓenni acteur et actrice par ce que hay acteur sano ton mimi inde wona acteur c'est juste suivant actrice kadi nonno ton par ce que sa nani actrice ɗin noon so yaaga on noddirama actrice sare on no ɓe andi ɓe hooli golle makko ɗen eɓe andi so nani actrice ko jiwo ɗon so ɓe sendiri ɓen actrice et acteur jiwo e gorko donc bus noon inne min komi actrice yo walla komi acteur yo diko hara ɓe anda ko fi honno ɓe no ɓe innira acteur walla ko fi honno mimi innira par exemple mi imagine yan quoi mi anda ko fi honno mi innira actrice yo ɗum ko mo tedduɗo noon donc buya men noon min nen wadde théâtre on lan fesi kadi kamen kadi ɓe fof maɓɓe par ce que hunde sa hiɗande a jokkatande c'est vrai donc mais mi wurtira tun ɓeyduwol ɗon so woni ha innama ya woni actrice jo normalement par ce que oɗo grand soleil wolɗo joni ko woodi école mum ko sivete donc diko ɗo e wiyanama actrice normalement ɗum ɗon ko jannuɗomo théâtre on dowma innugol oɗo woni actrice jo wona ndomugolma tun inde inna oɗo ko actrice joni andi minen ɓay mi yiyay tun goɗɗo sino wadde théâtre ni mi yi mboɗo makko min acteur jo film ɗumajo nokkel kaari oui bien sûr minen ko noon min innirta quoi bien sûr par ce que ɓen noon ono ko film o yiwɗo voilà mais o yaari kaw jouata sur scène d'accord donc so nani ɓenna goɗɗo ko acteur jo o joué sur scène ɓe nomama par ce que hay medde yamɓe dowama jonnugol ɓenna ango nga woni acteur jo d'accord so woni han kadi ka joo par ce que andi siko théâtre joni min rawa yawgo mi joua ɗo série mi joua e mosana faala 2 ans ɓiyata ko moƴƴare ko fof mi ittay koko moƴƴi ko woni ɗon yiwgol mais sa ari jougol e sur scène an ko golle maɗen ko ɗen ɗo wata hollirgol noon donc du coup min ɓe fiyangon kam mi rewi ɗon ɓe aray ɓe jannete ta Binta Fallo ndeysaan yalla hinnomo yaafo kanko jannilan ko belen centre belen singo romi wonno d'accord salle culture donc sey ha yewti certain étape ji go ko noon ɓe windirantama ko noon ɓe wallirtama ha ɓennama joni oɗo woni actrice jo ɓe bindanama kaydijo ma ɗin après hetta par ce que hunde landi éducation quoi c'est vrai c'est le mot ay hunde fof no landi éducation de part et d'autre côté jiɗi fof donc si mi faami acteur koko yani wona nomugol tun goɗɗo acteur no woodi ka rewrete principe ji no woodi ɗi o sivata ha wona acteur ma actrice alhamdulillah aden kadi yo hitti yaha ka teere ndaara si wona acteur par ce que andi piji ɗi joni ko noon ko goɗɗigo kono toon ko taccugol tun o yaha ukkoyo tun minen kadi min ukkoyo min ndaara so woni min ɗumanto ok donc toujours mi yiltoto ɗo e hajja bari ɗo hajja ɓe yaha i makka ko arta ɗo ko ko ɗum woni welanade c'est très important amin donc hajja en toujours mi yiltoto e moon donc si tawi woni o cinéma ko ɗum suude no waɗi jarji no waɗi type il y a plusieurs types de cinéma si mi fayali donc no gasano toon goɗɗi ko éducation ɗi yalti ɗi jouirte hollugol éducation jannugol tagaɗo ma goɗɗino toon ko hollayɓe woɓɓe no yani woɓɓe no toon wasi renedi maɓɓe ɓe joua on genre ɗon quoi donc mi anda so tawi woni ko ɗin domaine ji ɗon jokkuɗon ou bien koko inte kon par ce que no toon kadi ko winta série donc épisode si mi faami donc ɗum ɗon kadi no toon mi anda ko honɗum e mum e domaine ji ɗin jokkuɗon voilà merci beaucoup donc aussi kadi mi waɗi remission par ce que falno pose wala en question non je voulais vraiment hara mi libre ɗo kam mi wondi kon quoi d'accord di ko hande on invité lan ɗo mi wawi wolgo min envie wonde merci beaucoup donc di ko min na hande fuɗɗi waɗgo théâtre d'accord kon fuɗɗa waɗgo théâtre 2013 en 2013 hari kon pay kon ni c'est vrai hari kon pay kon ni mais ça dirait sa yi ha joni mi heɓɓo unité mi heɓanto film anta hoore ma ko professionnel par ce que fi honno min ka wonden ɗo saare ka wonden ɗo nini kamɓe ɓe fonki culture on c'est vrai kamɓe fonki culture on par ce que sa yi hande a bindi film ma tawi mo mari importance ko éducation andi busi joue film ji ɗin min si mi ari mi joui film mi holli o ɗon agi réussirte hande kadi mi jannama no agi réussirte kono wiye noon ɗum ko noon o agi réussirte donc si mi joui kadi mi holli min komi waɗo piiji bonɗi hande kadi mi janni goɗɗo go won ɗon ko ni ko boni waɗirte donc te ɗum no foppune ko aduna ɗo mo beni wadde ko boni mo beni wadde ko moƴƴi mais so dus théâtre ko éducation c'est vrai somi éduki ɗo joni wayde ɗo jiwo ara on ɗon ko mburotoɗo ko jokkuɗo fi islam mi waɗi fi ko Allah hiɗi yalli ko min mi ara mi watto ko boni mi yalta yeeso makko donc kanko so yiɗi ɗum ɗon o yiɗi ɗum ɗon tun hande kadi haare forcément mi forcimo yo naatu e domaine momi woni on kono so ɓen théâtre ko éducation d'accord sa joui normalement tra jour de théâtre par ce que min déjà ça m'arrive
mi jottoɗo mi dara seydi goɗɗo ko mi santire tigi ko woni kon jougol koye hoore yaw ok suive caméra ok donc sa daari siga ɗum ɗon fof tawi no metti fii quoi min moom mi jonna e bus kala jour théâtre o yo waɗu éducation manta hoorema wona lancayɗo mais ko mooɓayɗo so nayi no lancayɗo na fiyara ɓe wata waɗugol ɗe théâtre o non non min naalɗum ɗon mais eɗina boni no jouirgol no oɗo wujjay oɗo mo fenay oɗo watta ɗum ɗo ɗum ɗo donc min nayi na éducation moƴƴo noon e normalement théâtre no duwa heɓugo hay soko fewɗo gooto d'accord on feewi ɗon kay si yii ɗum ɗo yiye nafa ko fewani ko bon ɗon kay noon si yii ɗum ɗon yiye nafa ko bonani ɗum ko yiye kadi ko saabu hun noon bonki moƴƴa par ce que sa jouir a duwa lannitade inna a joni oɗo ko bonɗo honto fen makko woni koni woniri fen makko woniri moƴƴani kan kadi wawa yiltagol lawol ngol lo woni ngol après o wonta lawol ngol oɗa woni ngol par ce que andi ko ɗum ɗon nafata c'est vrai min idéya ngon quoi non awɗo monsieur Souleymane mi anda siko min tun janggi ma siko en fof janggi ouais quand même donc heɗitiɓe men kadi ɓe livrante joni antenne noon dara so tawi woni ɓe wawi participe de émission o inchallah kono yehen taw seeɗa par ce que hande ɗo ɓeɗo ɓe laɓɓinana en ɗo fiye o théâtre donc mi arta e mon joni hajja mi arta e monsieur Souleymane ɗo monsieur Souleymane e o yani si tawi woni o sport simi faami on inni ko 5 domaine jokkuɗon simi fa yaali donc e nder on 5 domaine ɗon e football on no toon e boxe ka ko ɗum kadi boxe no toon e donc tan donc mi annda so tawi woni ɗin ɗon fof e no wonɗo recevirde yimɓe ɓen noon e yani ɗin calɗi ɗon joyi no gasa ɗi fof ɗon heewi recevude yimɓe simi faami donc e nder ɗin ɗon gabe no toon éducation feerejo donc ko honno onon wawa toon sendidirde ɗon est ce que no woodi wonɓe jokkude affaire football on ɓe yirtito kadi ɓe yaaka ɗuma honno ka boxe hara fof hara ɓen ɗum fof ko onon le woni ɓe jannude hara fof kaka ɗuma toon ko onon woni nder toon ou bien kala natirɗoɗa wawata iwde ɗo yahaɗa non fipa ɗon c'est très facile à expliquer d'accord parce que kala ko waɗata no mari fédération ji ɗi mbokka ministére des sports o noon ko goto kono noon appuyata fédération ji ɗi si woni ɗo sans fédération ministére on ko goto ko ɗon état on immini fi waɗoɓe sport ɓen fof comme genre Matar Ba ancien ministre walla Siaka Bari ancien ministre ɓenno fof ɓe waɗi la recevoir mi yeehi compétition partout mi arti ɓe waɗi la recevoir ɓe jonnilan komi mériti kon komi gagnoy ko kay mi ari présentive médaille ji ɗi mi gagni ɗi mi arti par ce que hande tawi a waɗi marathon a ƴetti premier médaille d'or walla médaille bronze non c'est très important sa waɗi kay kin box walla overball ɗum no fof par ce que façon sport fof si yiyama façon sport ko sa yeehi ka terrain anda façon sport walla siɗa andara ka télé ji anda façon sport fof no woodi d'accord par ce que kay ɓay ko needi wiyeɗen ɗo e wolu kono siminari sifanagol ma fiya façon sport o fof ko ɗum waɗi par ce que ay kay sport allez-y ɓe wawma disqualifiede ɗon e ɗon voilà sa hollari needi ndaɗo tu wanno basson wano football sa wi ka tourisme ko on watta d'accord tu vas sortir directement a holli needi non hara en holli ɗon exemple Zidane ko wanno ari o mbooti o ya italien jon ka donc o yaltano ɗon o bonnano carriére makko à travers ɗum ɗon rek o moƴƴini hari fof o ari ha o dernier moment o bonni ko noon pay koy kay mami formata ɓen kono min formira noon mi wonɓe formirde ko needi ndin taw d' après taw respect on teddungal ngal anda oɗo ko coach ma anda oɗo ko athlète joma ko ɗimmojo ma ko collègue joma oɗo ko président fédération par ce que no woodi sartiji no woodi coach no woodi président fédération président club d'accord e maître ma kay no toon kadi individuel jannomo hara oɗo ko wima o ko ɗum ɗon ko ɗum ɗo watta mais selon o needi ndin ko ɗum ɗo woni à 100% d' abord par ce que sa ari toon a yawi key goɗɗo o mo yawiɗa ɗimmojo ma o himo arde dénonce ma ka cotijo ma o so ari o dénonce ma ɓeyde tun o watta punition yohu joɗɗa to metto a zeno par ce que sa waɗari kamon to goɗɗum ɓe hollarima no waɗirta minen sa ari kamen ga min holletoɗa min joni meɗen jogui sarton fof miɗo windi papier joni min jonnay param ɗon mamaɓe ɓen taw ɓe yiiya ɓe anda hiyi ko ɗum ɗo woni toon si ɓe ara
woni ka football kay c'est la même chose parce que ko école football jini fof kay vraiment chapeau à vous ka nodji ɗin kadi ka élève ɓen ko jangata wo soit ko Qur'an soit ko arabe soit ko quelqu'un soit français walla goɗɗungo ko suivi wo ko suivi o hella e bonne éducation sa ari ko il faut holla ɗum ɗon résultat ji maɗi e needi mani par ce que ko ɗum ɗon kay kalifata goɗɗo hiɗa ne'o hara a wawata hay fus ɓe walla ma digui ko neyiɗa ko d'accord donc si mi faami ya toujours ko ɓenta kon concurrence pa e nder école ji ɗi par ce que no gasa no wawi wonde na onon tun jogui école de foot no woodi kadi joguiɓe wana noon mais no hasi mo be mon ƴetta équipe yon fof ton ka terrain du coup ko ɗo woni concurrence on ko andugol etugol fayɓe mum ɓen ka école ma oɗa kadi etta fayɓe mum ɓen ka école ko honno no gasay ɗo wadde ɗum no gasare ɗo ala e wadde mais si ɗo wadde ko honno wonɗo yirde ɗiya école ji maintenant est ce que ko éducation goto sifa o semaine 2 semaines passé o feƴƴuɗo ɗo mais wanno compétition championnat au Sénégal ɗo mais quand même à travers 32 clubs ɓe fof ɓe ari mais alhamdulillah club momi club an on ɓe mi woni formude ɓen on ayi men fof mais ɓe heeɓi 72 médailles 72 médailles 72 médailles si a daari ko lawaɗi Sénégal ko no moment ngol an postude ɗe vous êtes fort hein ɓe mari fayɓe ɓe ɗuuɗi aya goto no toon mo waɗa façon ji tati sport donc o compétira ɗin ɗo fof hakkude ko compétirta ɗin ɗon fof ko o gagnoto soit premier deuxième o ƴettay maximum c'est bien mais quand même ɗumɗo kay ɓe hollu kadi needu e gikke ɓe respecti coach maɓɓe ɓe respecti président maɓɓe ɓe respecti mawɓe maɓɓe ɓen par ce que mawɓe maɓɓe déplace to ara huɓɓina waɗa essence mum ara ka école halfina men ɓe immo kay ɓe yahata ko sati entraînement kadi arti o si ɓe arana faye maɓɓe rarement yiyata mawɗe maɓɓe no ara jooɗo habboɓe haɓe gayna par ce que ko simi ari par ce que woɓɓe goo mawɓe ɓen toon ɓiɓɓe si ari ɓe waɗay rebelle ɓe memminoto ɓe yeeyay ko goɗɗum ngo joni noon si ɓe ɗon ɓe wata mais wataɓe jannude noɓe fiinoɓe famira d'accord fino nomin jannira ha no mi wawi no kamɓe kay noon ko noon kay min appliquirta ɓe ko 6-9 ok donc préparez-vous pour l'année 2028 les Jeux olympiques aux États-Unis là-bas no gasa naɓay to woɓɓe non bien sûr kay bientôt ɗo kay 2026 moins i 18 on kadi moins de 18 ans on kay mbaɗa ɗo Jeux olympiques ndaar ɗo stade ji ɗi fof on ɗo ɗi fusama surtout au niveau olympique stade ji ɗi fof ɓe wadde ɗi ɓe wattude ɗi meɗen préparde tani athlète ɓe amen e boxeur footballeur toute façon piiji ɗi fof meɗen prépare on est invité hein nous sommes invités nous bien sûr pourquoi pas ok ɗamaɗo hay pay koye médaille non mi si wiyade pay koye hankoye médaille ji ɗi mi fof mi remporté non quand même mi addama ɗon kay hunde wotere komi torotomi jeeja famille enen fof surtout ma ka vacances wonɗo fewɗon waɗe profité maximum haysko o 3 mois wonɗo ɗo walla 2 mois naɓu paykumma ko waɗata formation sport d'accord quel qu'en soit wallite fayɓe no yiɗi sport siko woɓɓe no yiɗi ballon woɓɓe no yiɗi basket woɓɓe no yiɗi roller soccer woɓɓe no yiɗi skateboard woɓɓe no yiɗi vélo woɓɓe no yiɗi fubbagol ɗum ɗo fubbagol no woodi kay ko jannete façon piiji ɗi fof karaté boxe façon piiji ɗi fof no woodi ko naɓata faye ma ɓe waɗa formation beteke ɗo e ɓe gaynto école maɓɓe wuddito hara ɓe heeɓi hakkilgo beteke hara si ɓe yeehi école on ka ɓe fuɗɗitike ɗawa yiitidude e école ɗon ɓe annda emploi tan fayɓe maɓe e to kadi ko naɓunoɗamo to sino wawi yaadude ɓe yaha ka école ɓe arta ɓe yaha jande ɓe yaha ka sport d'accord par ce que ko ɗin noon ɗiɗi ka Qur'ana ka sport ko hande ko ɗin noon ɗumari ɗin noon tati gollata donc haray lalandi famille ji ɗi fof kala daroɓe Jama TV yoɓe suive ko wona e waɗede kon par ce que hay fus on tultata inchallah d'accord abon nanta nder sali donc min arta e mo joni monsieur Souleymane e Hadja Dieynaba donc mi arta e mon ɗo saabu mi anda so mi fuɗɗike soƴƴade ɗon goy en seedirtani jentade conseil maɓɓe on ka par ce que c'est très important d'accord en seedirtani hannde ko waɗi ko yewta ɗo kon o yewtiɗo nanen ko mari importance par ce que hunde fof ko éducation on c'est à dire ko base on fuɗɗo nden
donc onon no yewtir ɗon no fuɗɗon nden neeɓi 2000 surtout depuis 2013 si j'ai une bonne mémoire ko wiɗon depuis 2013 iɗon jokki donc mi annda so tawi woni ɓayɗon anndi mawɓe men ɓen e naamuji men ɗin e toujours ko jokkata ko haray toujours ko fokke ɓe annda ko honɗum woni nder to réellement o liyende ɓiɗɗo maɓɓe o nokku e mum donc mi annda ko honno affrontirɗon onon e mawɓe ɓen ha tawata hin on réussi e jokkugol o cinéma est ce que ɓe newnuno ou bien kaka e nder golle mon ɗen ɓe tawi koyoɓe newnu. Voilà, merci beaucoup. Je ne voulais pas répondre ça, mais du coup, Andy, la head certaines choses goɗɗi ko mo be fini da yakkille muɗum donc en fait o leerode babe nga no wuuri babe nga ɓe minta babe men parce que ni ko ɓen ɗon neyilan ko ɓen ɗon mi andi baba d'accord mais mon père biologique ɓen ɗon ɓe mayino bi Allah hinno ɓe yaafo 2010 eyi mais du coup minge maɓɓe min pirone min pireno min sonkayno digui muɗum noon par ce que andi si mawɗo ma wooli a yeddi ara a darki fi yom piiru donc nena moom ɓen ɗon haade ɓe hiiɗi ɓe yiiɗa ɗum winte ɓe hiiɗi ɓe yiiɗa par ce que si ɓe hiiɗi ɓe wallitotallam fi muɗum ɗon mi suura toon mi yaha mi suuri fayda ko ɗum te hari ko ɗum waɗi vidéo ji yalta ko ɗuuɗi tawi mi yahano so tawi ko concours wona waɗede ni waɗa ko festival mi yaha noon par ce que mi jaɓata yaltugol image so tawi woni ɓe filme mi jaɓata yaltude par ce que lani somi yalti rek mi huuti o galle min nena mi haɓay donc noon mi continue no ha o tabinta falle mo min no wawɗa après no ƴettilan woni joni kanko mo jannelan hara hay somi yallata ko image mais mo jannelan fi encadré ta parce que on sait jamais ouais d'accord c'est ça donc mi ari yotti joni somi jippito golle min nena mi jippoto e 20 heures tawi mi jippoto 16 heures mi yaha mi rewa ko salle blanching o ɗo mi répéta 19 heures comme ça après mi ƴetta oto kay mi wota ko amen ko noon mi débrouille seeɗa fayda bi comme fuɗɗi jougol neno noon ko 2019 inte ɗo gando mi e makko mi yiiɗi watti joni wattirago vidéo ji o publie mais ɓay nena hade ala ko réseaux sociaux kamɓe ɓe hiyata kamɓe ɓiyata kotiraɓe am ɓe yiyata walla wondeji jajiraɓe am mais ɓen noon kanon quand même cotan Boubacar je te remercie beaucoup kanko mo wallitilam mo apprécie quoi oui kanko mo apprécie moƴƴa noon donc si o nena noddima kalamude o kanko courage nena ha nena inmi ɓen talam ɓe tawti kono noon ɓe am pe salam aussi donc so nani haala kam ɓe tawti ko yani non famike mais min ɓay ɓen nela rek ɓernde maɓɓe wula e muɗum way d'accord mi andi no gasara somi jokki e muɗum kadi mi heɓay par ce que si yaha ɓennam nena ma moƴƴiɗana hunde ne ɓenne ko duwa nene yoɓata ɓiɗɗo c'est vrai donc c'est vrai non kono ala probléme donc ɗo ko waaju quoi donc on faami kala yani kala ko waɗata toujours sa anndi tuma maɓe yiiɗa haray ɗa waɗi doute quoi on faami ko ɗum waɗi haray o waɗi doute nani enen tigi en faami ko fewndo ko besoin no tata des fois image ma ko fewndo sen on ko jowata kon donc image o yaltata donc ɗum fof ko c'est à dire ko hulugol gacce mawɓe ɓen alhamdulillah mais joni mi anda andi hunde fof no wirɗon noon no mari sécurité kala ko gollatara no mari sécurité donc mi anda e nder golle mon ɗo no gasa sa yi mawɓe kadi jaaɓi d'une part ɓe accepti ma kotiraɓe ɓen accepti d'une part ko seki ɓe yiyaali e ko tawata no wawi bonnude e image ma on yani e nder golle maɗen mi anda nder toon ko honno won ko wano genre homɓe wonɗo golluɗude ou bien ko sonnaɓe tun ka ko duhiɓe tun won toon ka no yani no jilli mi anda ko honno wonirɗo nder toon so tawi woni ko ɓenɗo woni sécurité ma on ou bien ko ɓaawo sécurité o woni par ce que ɗum fof no toon voilà merci beaucoup donc mi arima par ce que so nani théâtre mawɗo no e théâtre d'accord paykon no e théâtre jiwo no e théâtre bani adama kala façon âge mo woɗa wonde wo hiɗa mari partie e théâtre par ce que ko théâtre rollandi ɗum ɗon donc wallum sécurité o o nani min yon fayde ko 2019 watti heɓugo vidéo ji donc o leer ɗo mi jomba ɓa hade mi jokkino ha babe ngam ka ɓe ƴettela ɓenne mi hotu ko amin par ce que mi musa yawgol ton d'accord mi hoti ton ɓiɗɗo nenira mawɗi no faalalan jommugol donc ɓay ɓe inni so tawi lan yiɗi barke maɓɓe walla si lan iwti ɓaw maɓɓe mi ekkite théâtre no mi yaha koɓe hokkilan noon donc mi accepté
parce que la handi ben non be hay sibe wonne lan sibe kami fekkentalan ko buri moƴƴugol c'est vrai kami fekkentalan ko buri moƴƴugol donc mi hakkiti ɗum noon mi continue mariage yango j'ai abandonne théâtre quand même mais ɗum hari mi abandonne carrément parce que ari jommudo lan kan kadi o indi mo hiɗani noon min ok y a pas de souci mi yeeyro ko mariage on Allah waɗi gonga ɓe ça fonctionne pas c'est vrai hontuma mi siivuno ɓe parce que ko andi mariage no landi amour d'abord d'accord way donc c'est ɓe vrai mbawi mi siiviɓe mi yeddani ɓe donc ɓayi ha moƴƴani kadi ɓe artiri lan ɓenni ko minen naɓunoma donc a holli am iɗa waɗini de amen komin haali o ko ɗum no waɗata donc goɗɗo go ɓenna mo gandu on no hay somi aranilan ko nenan andi goɗɗo kan hokkata hoorema par ce que somi yinniɓe ko théâtre mi yahata wonde ɓe nodda ɓe lamdo soko tawi ko théâtre mi yeehi ɓe tawa ayi ko théâtre ko ton min mi woni yaade donc sila waynade no mine ɓela yaade théâtre mi yaha mi rewoya nokkugo walla mi heeɓi accident monta hoorema no kaani ko théâtre on tuma ɗon hannde kadi ɓe hoolata ko accudugol nan e théâtre exactement donc mon frère aussi on ɗon kadi o fuɗɗino ha ko baaɓigal empêchenomo ha mo acciti kanko ma andi ko noni nder théâtre d'accord ɓuri waɗi ha mo encouragé lam mo wallete lam d'accord nenan kadi min lawa yinude ke amɓe yii waɗi a waɗi confiance e muɗum par ce que so tawi mi waɗi heɓnoto goɗɗum ngo walla piiji goɗɗi go ɓe jaɓatanami rakkiya c'est vrai d'accord e nder ko wonɗon suuɗe kon non ko sey ɗon hawrde yimɓe yennayɓe wasoɓe needi ko noon mi haalirta goy par ce que mi haalay fou ko ɗum woni probléme on quoi on gasa on hawra e woɓɓe tawata hara ɓe yennayi on ma ko wonɗon suude ko woɓɓe maɓɓe non toon hay so tawi woni ɓay ɓe andi ko wona jouede kon koye hoore maɓɓe woni ɓeyna ɓe faale toujours bloqude on e domaine ji mon ɗin mi anda si ɗon hawrde siga ɓe yimɓe e nder ko wonɗon joude kon e si tawi woni on hawre maɓɓe onon ko honno wawa wonɗon e maîtrisirde hoore mon nder ton voilà merci beaucoup andi ko lesnade mi inni théâtre ko éducation il faut janggoya toon d'accord par ce que sa yeehi ɓe jannete oɗo si ari e ma fi bonnalngol ma ko honno nanguirtama honno haro on haɓali te an o bonnantama ko ɗum simin on théâtre ko éducation d'accord ko ɗum simi yiɗam jooɗi ke busno yendira ko réseaux sociaux ji ɓenna kamɓe ɓe juuɗe théâtre non par ce que sa ya jou théâtre a ya waɗa éducation muɗum o mis par exemple so mi ari piiruɗo go grand souleymane ɗo kamɓe joue théâtre hiɓe waylan akkide piira maɓɓe go mais wona welde min e maɓɓe hande kadi naami ɓe wonali ayɗo an ɓe wonani guiɗo an par ce que ɓe ari yo min piiru min normalement mi dowaka jaɓugol on piiro am tora men par ce que ko image a woni yaade hare goɗɗo ara rek fi bonnalngol ma par ce que sa daari onon ko émission mon ɗo goɗɗo ara fi liɓugol émission mon ɗon donc so tawi wona woɓɓe formation muɗum walla on anduɓe no gériranmo ɓernde mum ƴaway donc so ƴawi hande kadi onon ke toujours ke mom bonnata rek ko ɗum somini théâtre il faut jangga fi muɗum taw ɓennama ko ni oɗo joguirte arɗo ma par ce que min mi yeeɗo bus heɓe joie mene wono men fulɓe ma meɗen joie théâtre ji andi golle ɗen sa golla il faut andanare par ce que min e ideyango min si sa yahande mi joie taw série par ce que lan décide ñande mi yaltini série an o ɓernay 10 francs waɗi par ce que a waɗa il faut yen répété suivin cours ji ɗin comme no grand solemani noon andi sa suivani a heɓata a portetama e fus wonen casking sanani min nima casking onon ɗo wonde aɗa ko émission ngoni fi muɗum on famata ko woni casking d'accord donc il faut yaha ta ƴettu wono nene wono min komi duwaɗa wonde nene goɗɗo waɗalan jiwo non na fiilan hiɗuma ko golle ma de mi darta ko talam ma o mi darta mais enen fulɓe minen fulɓe ɓen ɓe considéra théâtre quoi par ce que sene considéri hareno ko wonɓe ko gouvernement men taw déjà waltotomin sa daari wono leydi ka wonɗen ɗo wallahi azim wono buuba jour infidèle on ha komi weeɗi heeɗugol oni onon moom théâtre on ɗo waawi kono ala wallitotoɓe on si tawi woni a bindi film ko marɗo important surtout wono wallu ko meɗen no wuurirten noon eno wawɗen noon heno ko yaareten noon par ce que sa daari min komi hoti 2019 guine mi muusa sikkugol hara guine kono way par ce que tellement ken komi soñji komi yaata donc so tawi woni hana min komi marnoɗo finance o wala min ala mi joua ɗum noon tun taw yaltime saare ande mais yakaleji fotude min joua par ce que kono hakkille no foti min joua nder ton mais yaltime bon image mais wakkilo ittugo mbuuɗi amen nen par ce que goɗɗo o yoɓima wode tumo yi golle maɗen a tawata goɗɗo no rema guesa innaga soodi mbanda moƴƴa e moƴƴata donc ɗum somi inni on il faut min édico moƴƴa e muɗum min jondira juuɗe kadi e muɗum hara kadi min naali mi gollay mi heɓa e hoore oɗo walla oɗo kan
de ko yahata hay nokku oui. par ce que siveta nokku ko alla kay immina goɗɗo ko adda e muɗum c'est ça kala ko gollata yo min fontindira juɗɗe mo be amin tamodira si min tawni ɗon juɗɗen kala ko kelluɗa yo señde c'est vrai ok nani koy donc piiji ɗi e ko wonte ko wo minen e pular no wi wo nayi ɓoggol ngol ndaara so tawi woni en heɓa ɗiɗo ma tato ma million yimɓe ko noddata par ce que ça peut être ɗum kadi fi kala faalaɗo participe de émission 78 116 82 38 78 116 82 38 fi kala faalaɗo participe de kañum kadi o adda avis makko on mais ane on émission on ko donné recevoir ko mo be yo addu ko andi kon e mum o ko wallidirgol quoi par ce que no gasa mo be ka wo jooɗori ɗon no yiide toon ko innete éducation e sengo mum mo yiide toon kadi façon neediji goo jikkuji goo e ka o jooɗori ɗon so noddi o haalani menen kadi ko woni toon kon min ɓurta e andude e ene komi woni yewde kon koko yani ko réalité on faami par ce que piiji ɗen e yewtata tun tawa hara en ala yi'ude ko woni e wadde kon par ce que haray ɗum ɗo woni hoccito haala ko ɗum enen salotoɗen noon y a pas de problème hajja vraiment o weltanama mi arta e mon joni e monsieur Souleymane e walla ela weltanogol hajja e nan donc kono on andi mi anda so tawi woni no woodi taw yani ko yuɓɓidiri ko ɓe yewti ɗo kon yani domaine mo ɓe jokki on e par rapport e ko jokkuɗon kon mi anda so tawi no toon ɓoggol ko tawata ran no yuɓɓodiri e muɗum ou bien non bien sûr comme kono winiɗa noon waɗo sport fof ndaara théâtre ko kirdi Diallo d' accord nde min no welanmi ko jalete ɗon no welanmi sifa o ɓe waɗi ɗeɓalle chéri maɓɓe ɓe partage ka page maɓɓe non mi daari momi kirɗi quoi gonga waɗe mi anda ko hombo wonno jembinde ba ko oɗa o noynete américain o waɗi partage wo ko pay kon saare o jembini c'est vrai non donc non mi kirɗano ɗon seeɗa c'est ça vraiment à travers ɗum noon mbeɗen ndaara cinéma vraiment min on nde mi ndaara cinéma lani ke noon ɗimmoɓe ɓe ke ndaara cinéma kadi cinéma o c'est très important par ce que sa mari probléme ji goɗɗi goo sa ndaari ko sifa théâtre ni a heɓay ko kirɗi Diallo a yejjita probléme ji ɗi maɗaɗe surtout ma sa yi entraînement arti hiɗa ronki hara wona ka yenneteɗo ɗa faala immade a faalaka immade donc haray ko il faut ndaara piwoy ko anndanɗa hoorema ko weltintama ɓerde yejjintama tempéré nde waɗa toute la journée nden quand même avec ça maximum sa ndaari 30 minutes walla 1 heure quand même c'est très important ko min tawi moom courage gonka wi kon ɓe wallidira ɓe jonnidira juuɗe kamɓe kay ɓe bien sûr ɓe wawi formude ɓe waɗa fédération sifa ɗo min an fawi ɗo ñama kala ɓe no mari laamiɗo oui mi debalde mi faami ɗum noon kamɓe kay waɗoɓe théâtre ɓen fof si ɓe waɗi réunir iɗon hooliɓe Sénégal ɗo ɓe iɗon hooliɓe ala no gasara ɓe mari ko wona hara tum ɓe waɗari ɗum ɗo quand même ɓe no mari ɓe jokkodirari ɓe holliɓe koɓe dowa wadde ko au fur et à mesure yiyoye non inchallah kamɓe noon komi encourage taɓe koɓe jokku koɓe watta kon hara koko foti koko welnata ɓernde yimɓe ɓe gonka wi ko harana ko bonnugol sifa goɗɗi goo no yalta o dernier moment ni woɓɓe no jouiri wo quand même yoɓe ndaar koɓe watta kon ɓe wattana hakkille ɓe anda bobo ɓe ndaaray mawɓe ndaaray jeunesse on ndaaray donc il faut koɓe watta kon ɓe janggat noon par ce que gonko minuma kon école waɗowo kala waɗo goɗɗum ko yaltata ka réseau sociaux o yaha waɗa formation tawa hande kanko o waɗi formation depuis 2013 jusqu'à 2019 o fuɗɗi wadde yaltude ka réseau sociaux en tout cas hélas on talent mo heeɓi expérience goɗɗo oui moi aussi ko bi mi fuɗɗi 2009 mi fuɗɗi sport jusqu'à 2016 2015 mi yalti au niveau mondial c'est vrai mais à travers ça depuis ɗum ɗa fof 5 ans miɗo tappude lanka
meɗen ka donc tere ndol mais ñande gonko ida ko ñande Allah immi ma way moto c'est ça quand même mi do encourager be vraiment surtout ma do no mi yiri mo non quand même mo ne'i mo holli jikku moƴƴo mo yi wo mo teddini à travers ɗum noon depuis mi waɗi rencontre mom elle est tellement adorable quand même je te félicite aray du courage ko jokkuɗa ko holla gikke holla needi holla entouragement on fof ta accu hay goto mo yiɗa o an jogitor mo no jogitorɗa hoore ma noon ta sendidira e goto par ce que kolli juɗɗen fota mais noon mo be andita no yarda hakkille mum ɗen fino wondiron ha heɓa ko falla on tigi kon vraiment haray décourage comme yenta mo ɗon c'est ça haray ɗon haray c'est bon non l'affaire là est partagée quand même mi toujours on andi sa yiɗe wadde sigaɗi yewtereji ɗe faala enfutude ɗo jokkuɓe domaine ji ɗin fof say hay yani hay artiste normalement doit arde o émission nede jikkuji men kono waɗa simi wi ɗum par ce que ala ka ala éducation no yewtirɗon no donc ka nede jikkuji men ko ɗum ɗo wiyete éducation de base et caractère humain bien sûr ko ɗum woni bana ko éducation yani ko éducation neɗɗo on no ne'ira noon e caractère makko jikku makko ko ɗum faala ɗen hettude e neɗɗanke on ko neɗɗo no wonde ɗin ɗon needi ndin no ne'ira noon e jikku mo wondi o andi ko piiji ɗiɗi sertuɗi quoi on faami donc toujours mi arta e ɗo hajja en ɗo andi no ɓe woni yewtirde ɗo ni fi o cinéma min miɗa yi toon hunde wotere ko tawatara woɓɓe kañum no hittini fi mum woɓɓe kadi no weltori ko woni wadde ko mais comme no yewtirɗen no tawa no bonnande ɓe ley si moƴƴama e ko honto woni ko bonnanoytaɓe kon ko fitir ko woni aroyde kon ɗum bonnoya image ji hewɓe kon ɓe woni ɓen ko ɓe miyata no tuma watta kañum vidéo o soit ko vidéo ɓe woni wadde ma ko série ɓe woni tournude ɓe yennay hara hoyndeji no nder ton hara donc no yewtirnoɗen noon hara moko basu standard de donc ɓen ɗon noon janggo par ce que technologie on chaque jour avancé woni ɗum no marete logiciel ji marete e ɗumaji compte ji donc no on tigui nawirta no ñande go tum ɓiɗɗo ma no wawa hollede ɗum ma musiɗɗo ma ɓe holla ko wonɗa wadde kon donc no woodi noon no ɓe yewtiri noon nane e joye ɓe rôle maɓɓe on tawata hara ko rôle hoynde ma hara ko rôle wasere nedi mais au fond hara hina ɗum ko ciné on ko théâtre on ko ɗum wayi noon voilà joni noon minen wayi haqqille ɗen hara fa ɗuuɗa min inna non kaari no waasi nedi daari ko woni wadde donc mi anda ko siɗo mari ɗum ko yewton seeɗa e par rapport surtout yennaɓe par ce que woɓɓe no toon ko ɗum woni envie maɓɓe passion maɓɓe faale maɓɓe on fof ko yennugol tum bimbi ɓe yenna kikiɗe ɓe yenna ñalorma ɓe yenna ko ɗum woni golle maɓɓe ɗen et pourtant hara ɓen ɗon len ar wolde ɓe woni suude koye waɗu ɗum ɗon fi yoɓe heeɓu e base fi yoɓe heeɓu visibilité ganda sino woodi ko yewton ɓen ɗon kadi merci beaucoup parce que ɗo déjà yo répondi hoore mum sa andi fi honno théâtre no randi 5 jours anta hoore ma ñakkata théâtre woni mawɗo debbo yennowo feetuɗo emo timma seeɗa par ce que en ɗum no woodi so yeno mi wolniya ɗum noon par ce que mi wona e domaine o moƴƴa wata andugol ɗum noon voilà min si mi woni hara komi joue par exemple film 250 épisode si goɗɗo woni nder to yennowo andu ɓe yi goɗɗo go no wuura comme ɗum noon mais no ɗi ko no woodi gonko noon komi hay min mi siiva e bus sara ɓen noon vidéo fuɗɗoto ha lanna ko yennugol rek woni wadde film muɗum min noddirtade no vidéo kam mi heɓtaka e temps siivugol ɗum noon sa par ce que miñira won taylan siiva ɗum ɗon o siivi hande kadi on ɗon jannimo no yennirde kaw yalti o kadi o yennay par ce que kono si min nan théâtre ko éducation yomin salo ɗum yi hoynde no woodi ka dowa tawegol e théâtre hoynde kadi no woodi ka dowa ka tawegol e théâtre métier théâtre o waɗaka métier haɗa ko yartoyina pum a yarti heeɓi bose par ce que ko ɗum ɗon hay min si la wawi waɗa ɗum no joni mi heɓa bose mais wella talan ça ne me convient pas aussi par ce que so yahi ha nder so nda noon kay ɓurɓe wadde ɗum ɗon fof koɓe anda fi muɗum men par ce que min mi wiyata sina ɗum sa andi hunde nden ko juron wawa lawol a seppay woni anda ko ɗo yeyata ɗatti cele sa feƴƴoɗon a hewti âge goɗɗo go tawi ɓiɗɗo ma yeeɗa yenna inna anga haɗa on ɗon taw yennu
forcé ala ɓikkon kula fi fo ƴewa vraiment donc a tahre kamɓe kadi ɓe yennay a wata yinugol o yennata ko dan si ɓenni ene suuɗene fulɓe min la respecte ɗum ɗo moƴƴano a yiyaɗo goɗɗo ara ko o nawoyani de mais so heeɓi ɓiɓɓe goo o rectifiyoto o wona yummirawo fi honno fi yo janggo ɓiɓɓe makko ɓe moƴƴoy par ce que so goɗɗo feƴƴi ko laɓete yo hulɓino ɓuuri vraiment est-ce que famille ko ɗoyre so ɓenni bala ɗaggolla taw fiye ɓawa ka andu ko wonɗa yaade to moƴƴi ɓayɗa sa teɓugol famille kere yaade fof ma baɓe ngal joint théâtre mais ko éducation ɓonno wadde ɗum ɗo no ɓuuri moƴƴugol e heeɗi baɓe ngal joint théâtre mais ko yennugol toon no golle mais est ce que mimi hersay sa vraiment ko ɗoyre so min on na anduɓe fi aro moƴƴi haray ɓen ɗo woni yennugol walla hay so ɓe andi ɓe tewi ɓe woni wadde par ce que ɓe andi minen ko minen suusi haalugol goonga e nder leydi ara goɗɗo sokatami par ce que so mi yiiɗo joni no piire wardire mi yiyami imagine ɗum ɗo mi jouyi mi joue mi yaltini en tout cas si woɓɓe yii ɗum noon siko marɓe hakkille moƴƴo ɓenne o pays ɓeɗo ko ni woniri ballal no sohla e maɓɓe donc si mi ari kadi mi yenni ɓenne o pays ɓeɗo fof ko wasɓenir toon to haɗoɓe théâtre yenna sa daari Guinée hay goto contaka innegol par ce que sa daari chaque année ɓennay ko par exemple ko Sénégal woni premier ko Afrique woni deuxième ko Afrique ɗo waɗe fof mais yiyata Guinée joni no compta jamais donc mi lan souhaité ara en fopp min foppo amene hay so wonami woɓɓe goo si aroye waɗugol yo waɗo fi enen kadi en inne woni 0 par ce que goɗɗo ke 0 fuɗɗorde si fuɗɗinano wiide a woni 5e walla 7e walla 8e min travail ɓurɗum ɗon kadi miɗen golla fi base yomin gollu fi saare amen nde yaltirata min gollu fi base min e idéa on quoi non vraiment andi mo ɓe yo gollir fi yo idée mum o yaltu c'est ça la réalité ko ɗum un adage a dit qui fait bien gagne bien voilà gagne beaucoup hunde nde waɗɗande andi woɓɓe waɗay hunde ɓe habbo récompense on sur le champ mais aɗa wawi wadde hande hunde tawata nde moƴƴi mais o fiira joddindin ko yeeso hettiroyta donc min no woodi amen meɗen hawji trop ko so min yennutinna min heɓata ko min lopaka ko feƴƴi ko heddi ko on faami donc ko ɗum waɗi andi ɓe souligniɗo point go mi arta e makko seeɗa mais ɗum yafoto ko par ce que ko ɗum waɗi nana histoire o ɓe haalanayi haala wano tugue to ka ɓenta ɗon onno modi sous préfecture yi wonu tugue to on faami koyin voilà koyin voilà si ɓe sifani kon histoire koyin ɓen no yafanto lan quoi donc ko ɓen yidare no film ɓawɗo andi ko ɗum waɗi a si wiɗen si no ɓeɗo no Dieynaba yewtiri ɗo woni fi jowo rôle yennugol yoɓe andu hara wona intel ko rôle woni joude jamanu dowa andude ɗum mais alhamdoulillahi te hande yaasi o weeti no woodi no ɓe wiiri noon janggoɓe fi mum ɓen no andi hi ko rôle woni joude mais koyin kamɓe ko ɓe yino andi saɗa darde film a yiyay cikkotoɓe paraɓe wani donc ɓe yii ɓen ɗon no tippo para kamɓe kay non ɓeɗo koye avion ɓe woni ɓe tippi min kadi fello men ngo yeen ƴawe ɓe yeeyi ɓe ƴeey ka pelle ɓe haɓɓi bagadurga andi coñ gudele ɓawo ɗo ɓennaɗe honno mi yeggiti honno ɓennata ɗum bagadurgaje a faami ɓe haɓɓi kamɓe kadi ka ceeci ɗo wo ko ɗum woni para on quoi iwɗo dow to ɓe waɗi andi noon kadi ko ligne mbaɗi au moins tawno ɗum hara woɓɓe no ley ɓe andayno ene ko yadi ko futti worocci kono ɓe fof ɓe ƴawi donc arano yeehi tum ɓe ni kaari de o waali ke de toon imo yalde anda signe maya e woni ƴaw oɗa ko noon ɓe jokkiri gorko con hoyɓe tippade para kamɓe kadi ɓay tum ɓe yii ko avion no tippe ɓe hay fello ngono to iwɗo dow to o wi pung noon no roccude noon donc a ngayi wudere ko haɓɓa a wiya wati poto para e fello donc koye no mari histoire ji hewɗi ko ɓen sankayno sukkar condi sukkar ɓen nawo fuɗay otoje ɗen sona ɓenna amina woyi ngal duwade ko koyin tun nanta ɗum oto garano sonde ay suma koyno ko yaasi ɗo oto wono sonde oton sonay ha aduna ɓe ñamete o ɓenna o kamɓe kay yoɓe sanko angay ka sukkar sanka fuɗi oto wa sona ɗo wonde woyi ngal duwanade ɓe koye no mari probléme ji kono noon ɓe yafanto langue c'est à garder a faami donc ko ɗum waɗi wata yi tum hunde an kadi wiya hoccoto wiya ɗon pung moƴƴa ko sigga ɗum quoi ko ɗum waɗi aray hunde fof a jangganay no ɓe yewtiri ɗo ni o faami monsieur Souleymane éducation yani pijji ɗin fof ko amora asora e no wonɗe yewtirde affaire nede jikkuji ɗumen ɗo e
hande hiɗe wawi yaltude ɗo joni ɓay ɗon andi koye zone goo wonɗen so tawi ɗen andi ko woni kam men kon e par rapport ko woni ɗo kon safonde on faami no seedi no yirten comportement ji génération actuelle on surtout ka wonɗen ɗo e par rapport ka men min minnay no seedi donc mi anda onon siɗo yii nden seedande ɗon ou bien onon o yiya ton ko waɗi différence éducation wonɗo ɗon e par rapport e éducation men on to éducation après mi arta joni haje zéna bien par ce que ɗon andi produit cosmétique ji ɗin mais ko kamɓe ɓuuri hunjade ɗum ɗon ɓe haalna en fi mum seeɗa min nal noon ɓe memay ɗon no waɗi différence bus non d' accord min hari mi ay iwɓe ka fulawa ka men ɓe harnaka Conakry hiɓe mari needi moƴƴano ka village ji woy namuji komi ara si ɓe ari ko on ɓanke tan ala toon no ɓe hiwrotama noon tawa no wondi e teddungal d' accord mais joni sina bonjour ça va ɗum noon ko noon to woni e masude on est déraciné quand même no ƴettama joni gonka andi no wodi hunde wallayde no wodi hunde bonnayde kadi d' accord surtout ma o téléphone en ce moment là ko jokka ko à travers téléphone ji ɗin needi ala hande kay je pense pas yimɓe ɓen dérasi complètement à travers réseaux sociaux surtout ma TikTok en ce moment là c'est devenu ko mi watama aussi fandade par ce que sa naati ka TikTok joni ko yiyata enen hiɗen waɗa kon fulɓe fuuta ɓen no waɗa te alors que ɗo ka wonɗen ɗo Sénégal hari ko 100% 99% hiɗe ma ɗo teddungal 99% mais hande kamen minata de goɗɗum ngo même si kano heddi 50% à travers teddungal kamen ɗo won ko wonɗen ɗo arabe sike on fo typique vraiment à travers noon nouvelle génération mo wonɗo ɗo fewn ɗo ko à travers ɓen ɗon affaire on fof boni à travers ɗum ɗon non grand TikTok no wakkiligo joni TikTok on alhamdulillah ono marsinde à travers kay TikTok on tun kadi ka yaasi pay koye no doga ka yaasi mawɓe men ɓen ɓe ala e ɓannitude ɓe ala e ɓannitude ɓe yiɗi faɓɓen tun kamɓe 1 2 3 ɓe tappa ɓe yahe ka yaasi mo ɓuttina seeɗa alors que wonano faɓɓen ko ɓiɓɓe maɓɓe no wodi erji goɗɗi goo taɓe jaɓuɓe ka yaasi c'est vrai yoɓe waɗuɓe ka nder suudu surtout ma si futuro heewi ko pay kon ko fijoy wo ko fiji 18 heures 19 heures si yoni normalement hara ka suudu futuro ka nder suudu namma tawatama 21e siècle wona ɗon ange fayɓe ma ɓen lootaɓe beteke ɓe ñaama ɓe waalo siko alluwal ɓe jannga mi sikka fewɗo hannde no woodi fewnɗo ni no woodi kono hara e ɗuuɗa pay kum hara futuro si heewi hakkunde ɗon e geeƴe on o ƴetta alluwal makko walla geeƴe si salminama o ƴetta alluwal makko par ce que 1 2 3 joni yalte ka yaasi yeyɓe heɓe onon ɓurtinanmi heɓa komi wona mi waalo fawto pasi na ɓiɓɓe ma kora duwaka ɓe duwaka wadde ɗum ɓe duwa ɓannitude faɓɓen ɓe adda ɓe ka nder suudu ɓe holla ɓe ko duwa kon ɓe waɗa ɗum ɗon kono hande sa yaltiɗo 23 heures a tawa pay koye pullo Fouta no jinda ka yaasi ka damal galleji hiɓe dogina bidon hiɓe dogina pono hiɓe waɗa pison façon piiji fof mais sa wolani noon himɓe ɓen ɓe ƴettirama ko a gagnano ko wata ɓe anda ko image men on pullo dimo on ko noon ɓe woni bonnude surtout ma mawɓe men woɓɓe goo yeeyaɓe ka ware laawol kon pay koye maɓɓe goo haara no heewi toon ɓe wattanta ila pay koykol e otoje ɗen ko ɗum addata ha ɓe woɓɓe goo ɓe yenna ɓe sabota en ɓe woola ko ɓe wooli o duwaka no woodi erji goɗɗi goo enen kadi dartanen hoore men goɗɗo si a yaltiki a yalti a wakkilike ha 20 heures yonima walla avant de futuro yonima moɓu fof moɓu ɓiɓɓe ma ɓen arta ka suudu ma ɓuttina ɓanndu ma ndun ha ɗon kadi ha bimbi si weeti e jam moƴƴere yalta ɓiɓɓe ma ɓen so tawi ɓe yahay ka alluwal ɓe yaha ka alluwal so tawi ka école ɓe yaha ka école kala ko ɓe waɗata normalement ta nanngu pay kumma innugol yalte ka yaasi har si ɓe artay ko ñaamugol tun ɓe arta kay ɓe dogii kay ɓe yalti base ɓeynayi ɓeeɗo ɓenna domo pullo Fouta ɓiɗɗo pullo Fouta no muusi e ɓernde
har ɗe wawi ne'ude mawɓe men ɓen nde min nade woɓɓe aranɓe ɓen woɓɓe kay no woodi han joni ɓe wawi ne'ude mais joni génération mo wonɗen ɗo mi anda qu'est ce qui ne va pas hoyre nden a yiyay goɗɗo no yenna ɓiɗɗo mum hayso moodi makko no jooɗi ɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo heɗ watta ɗum ɗo e ɗum ɗo ko fi honno ɗum ɗo a teddinade haray mo wonɗa takku mum o addudama ɗon on a yenni ɓiɗɗo makko yeeso ko kanko yennuɗa c'est vrai fi kala fewtare innuɗamo koto kaari ɗum ɗo ni kono a yenni bobon hoyre dandanɗa hoore ma oɗa wata hay uttu hunnuko makko jaabo fi honno ɗum ɗon ko par ce que needi ndi joguitoɗen arani ndi mawɓe men ɓen no iranno en acciti ɗum noon en ƴetti systéme goo on systéme noon mo waɗne fewn ɗo ni mo ɓurti en doole c'est ça ndaɗa e pay kum inde 3 tum so fuɗɗike wolde ɓe ƴewndema téléphone ɗo non suttiri on téléphone ɗo si yeeɗo boni seeɗa ko honno wata ka téléphone est ce que o écoutay goɗɗo ara hakkille ɗen ka o wulliya ɗum on ni ke joni ƴettumo ɓannamo takko ma landoɗa ko honno o faala jeejamo par ce que pay kun woodi goɗɗo go hara ko goɗɗum musimo walla goɗɗum o kono so wi tum wonno téléphone ni ɓe waɗata toon piiji goɗo ɓe naata tiktok ɓe naata surtout ma woɓe harata ɓe téléphone maɓɓe waɗaka code partage ay ɓe woɓɓe partage ay photo ji hay nemo walla photo ji baabe mo walla photo ji n'importe quoi ka téléphone mawɓe maɓɓe ɓen haɗa ɓe waɗa hay randi compte ɗin vidéo ji maɓɓe ɗon bonnaniɓe pay ko maɓɓe gum bonnaniɓe à travers ɗum ɗon d'accord pay kum normalement sa heeɓi âge goɗɗi goo jonnumo téléphone par ce que joni hande wataki wonde ɓawa téléphone mais komi wiyata yimɓe ɓen yoɓe ndaaru koɓe watta kon ndaara mawɓe men ɓen ko wonno ɓe woni e wadde kon ko waɗanno ko feƴƴi kon ɓe artira ɗum ɗon on culture ɗon mais deux que en ce moment là ɓe ƴetti systéme goo haray de ko lan hulani hen ko seeɗa kam ok yo allah wallu hen changé programme ɗum par ce que gonga koyen tawi kon excusez e piiji ɗin fof change ko so tawi woni en tigui en immani kadi mawɓe men ɓen etike yeru mum on mais heddike ta saayi men on donc enen kadi ara e feƴƴa e men ta hara ko génération ngo donc ko étape escalier donc Hadiaty Jeynabou avant de clôturer l'émission miɗe mari deux questions deux petites questions komi landoto on par rapport e onon sonnaɓe ɓen donc no yewtete souvent mi yewtay ɗo fi ko honno gorko doit comportorde par rapport e modi mum ma en tant que célibataire je m'excuse de ce terme mais ko honno on tigui doit comportorde envers citoyen ɓe heddiɓe ɓen donc ko ɗum waɗi ha so tawi noon heureusement hande e wawi tentude ka émission ɗo mi affaire needi jikkuji mon par ce que are en arta ɗon kaka cinéma nane wonoɗe donc en arta e ɗon seeɗa première question o onon sonnaɓe ɓen ko hon ɗum e comportement doit ɗon joguitade e o aduna mo fewdiɗen ɗo par ce que mi wata wiide ko honno e comportement doit ɗon joguitade envers worɓe ɓe ko e o aduna mo fewdiɗen ɗo ko honno sonnajo yeru ko anduɗon kon ko honno sonnajo doit wawde woni ko joom mbaɗo woni mo joom mbaka ok merci beaucoup par ce que so yinolan ko ar ɗon si woli ɗo ha janggo mi donc ar en gayndali au fur et à mesure inchallah mais voilà ɗo ɗo jonne par ce que ko ente mi waɗi mariage mettere ko fait mariage muɗum tan d'accord grand Souleymane wo ɗo ko c'est très important ay nenejo c'est que nenejo kala ko waɗale ɓiɗɗo o min nayi o heɓata fi honno mariage no landi éducation a yette joni kon 13 ans hokkama ɗo goɗɗo hara mo heccimo duuɓi buy oui c'est vrai mo anda ko no modi makko joguirte ko mawɓe amen doit éduquego min ɗum ɗon mais sa woli ɓenna ko yawre na yawre yafanorolla wona yawre mais miɗen besoin muɗum kam en tant que minen génération amen ɗo joni comme no grand Souleymane ɗo ni so tawi min mi tawama nenan koɓe yenna tum baben am forcé ala somi jombama mi yenna tum modi am par ce que ko noon finim tawi nenan no wadde donc somi finim tawi nenan no respecte baben am tawi amu in gollan ko ni modi ma jogorte par ce que hiɓe andi ko satti o ko satti mi yahay ko dewgal am c'est vrai ko tawi amu innude Jeynabou sa yeehi ko ni modi ma jogorte attention noon une chose goɗɗum gono toon dawa yaade ko foyer ma moƴƴina toon an wona kono so ɓe tindima kongi go ari a haali hande sonki
andu ka maɓɓe ne moƴƴi kono an ɗin konngudi ɗon moƴƴako ma hara ɓe tindalema ko boni de kono an ɗi moƴƴa woni ko faye ma ɗa wawi an ka daccutugol ɗin ɗon dara soji goɗɗi gol bien sûr que ɓe wata min jannugol ɗi fof kono goɗɗi gonno toon ko kamɓe wawi min ɗi jannude koni modima jogorte koni on respectirte koni watta ha modima weltanonma par ce que no duwa quoi no duwa donc fi kadi menen célibataire on joni jindeɓe yaasi ɓen fof no tawa ko éducation min si somi wi ko amen lan Jama TV ɗo mi ara mi waɗa golle annen mi hoota donc somi yalti mi wata ngo goɗɗo hiɗalam ɓay ko ɗon mi fewni ɓenen on ceeke ɓendi ay conviviuji ɗin fof aray bien sûr fi ittugol ñamgol fi son famille donc na ya jaɓo ko woni wonɗo o ñamno konko ɓe renni kon hannde sa e dignité Pël Fouta ala min mi jokkodira e ɗuuɗuɓe mi tawa koɓe yadata ko nge neɗɗo yimɓe leydi ga ɓe mettatalam par ce que ko yimɓe mais welatalam par ce que eɗen anndi ko sabu ɗum ɗo watta ɓe yawo min menen maniére no ɓe woni jokkodirde no ɓe jokkoni tan no ɓenna anndi ɓenna mi ɗaynayi mo mi waɗa ɗum ɗo wanla ɗum ɗo anndi si diwo jewɗi ko juuɗere tamate donc ɗo wawɗa gardugol hoorema ko yiyaɗo goɗɗo naw yaara ɓanndu makko no tiiɗi himo jogiti donc ko wonno jooɗi on o gardi ɗum ɗon moƴƴa donc mi conseille fuɗɗori am min ɗimmoɓe an heccuɓe lan hara ɓe ƴettirani haala kam mal quoi mais yomin andu nomin change comportement no min wayno min en tout cas mise pullo yeeyowo kafe no ɓural lan jooɗiɗo e États-Unis walla wonɗo ga yimɓe leydi ga ɓe woni noon neɗɗo wo neɗɗo no wawɗa won wawɗa pullo yeeyowo kafe walla ñoowo paɗe no ɓuran lan ɓurɓe marɓe honnotede par ce que fiyon noon ko ɓen woni ɓe am ɓen ko ɓen mi anta hoorema somi jokkodiri e muɗum hayso ɓe sabotelan koko hawri mettatalan ko minen bokki ƴiiƴan gootan par ce que guine en fopp ko gootum en fopp kala haali pulajo koye gootum donc min ɓen ɗon mi anda fi éducation on moƴƴa mais mi yiye ɗum ɗon ɓiɗɗo ma to jaɓa suttingol mo souvent mbuuɗi par ce que ñande o mawno o sutte ittugol mbuuɗi o ñande o no heɓali o ɗaɓɓire no hiɗira donc hollumo mbuuɗi kadi ɗaɓɓete ɗon mais hollumo kadi ko ni ɗi heɓorto so wulli to ganni e mbu sappo jango so ɓiɗɗa ngo wulli mi jonnama mbu sappo o wulla ɗo ga il faut mi jonna voilà jonno so jandiɗi e ɗum ɗon mi jan surtout mi wannalimo métier mi jannalimo a yi ɓiɗɗo ma jogiti par exemple harala jooti 100 000 mi ara min nena joganilanɗi 100 000 o konto mi jangi hata moni gollude ɓena dallan golle ɓena dallan hay nokku mi arti de 100 000 francs mbuuɗi teɗe gandi ni 100 000 francs na mbuuɗi sama kala normalement say ko éducation moƴƴo won ma jonnude en tant que ɗi mbuɗɗo hiɗa ñamre ɓe duwa andugo ko ɗo ɗi iwi ko ɗo ɗi rewti ɗum ɗo waɗi a heɓuɗani ko ɗo mi reneni ha mi heeɓi ɗi kono si meddi min ni nene immara nela ñaamo seere ɗiɗa nolla o ñaami ɓe tefade kam ittide hannde kadi ɓe encouragé la jan kadi mi yaw siga ɗon mi heɓa ɗum yafon ɗollande nane neɓɓe fof mi inni kono mi watta kadi hakkille muɗum moƴƴa siga ɗin piiji ɗon kadi par ce que haare ɗo encouragé domo yo ɗaɓɓa kay ɗiɗa mbuuɗi hoore ɗon ine wallum éducation on quoi vraiment ko waaju conseil donc andi hunde fof koko yahni ko fuɗɗon ne andi ko ɗum waɗa si tawi woni no ɓe no yewtirɗa ɗo ni fi neneɓɓe donc vraiment no mari importance ko tawata nenejo ɗiggay fiyo ɓiɗɗo mum on barko donc no mari importance moƴƴa ko tawata so tawi woni joomum andinama ko wiyete dewgal kon konto no andirta on to ko on to andirta fi dewgal makko ngal ko par rapport e nenejo on no oɗo yewtirni nene makko dowa jonde mo conseil elle a bien délivré c'est que piiji ɗin wona fade sino suuɗi il suffit que yoɓe jonnuto tun haqqeji ɗin ɓiɓɓe ɓen woɓɓe noon toon ko ɗum saloto par ce que no yewtirɗo ni d'une part no toon addanteɓe 100 000 tefata on to ɓiɗɗo maɓɓe on ittiri ɗum te kadi noon ko ɓiɗɗo suddiɗo donc hara woɓɓe ɓen déjà ara no weltori a faami hara woɓɓe ɓen mawɓe goo no weltori e non min de kaari ko barke Allah ko suddiɗo kono ko jiwo kono noon he ko ɓanndu gorko kono nantaɓe wiira ko golle gorko ko jogui par ce que ko woni wallude kon ko alhamdulillah y a pas de probléme alhamdulillah conseil o nani ke faamike e wonande duyiɓe wonande suddiɓe ɓen merci beaucoup deuxième question on avant de clôturer hande no heewi e moɗon tawata hara woɓɓe ɓen donc no woɓɓen toon no yiɗi siina ko winte siina kon i woɓɓe kadi no toon
toujours hara no Bamba bini amimi wadere haɓɓito kañum si Allah jaaɓi gorko mum ko fi mum kañum ɗum e pourtant le mi ɓuuri tañinade mi jangga ha kono sariya on no ha yanani gorko jombugol ha rewɓe nayo on terto ɗon noon ko ɗum min no mimi wadere donc mi anda so tawi woni no woodi ko yewtoton ɗon kadi fi affaire o sina donc so tawi woni goɗɗo yiɗa sina ko sabu honɗum wi o wiiri o yiɗa sina goɗɗo kadi sino toon so tawi woni mo yiɗi sina ko sabu honɗum o wiiri mo yiɗi sina ɓay ɗin ɗon fof no wawi wonde oui resisa kadi tawale kadi harma voilà d' accord merci beaucoup donc mi fuɗɗorato e bave ga avant ɓe feƴƴinde ɓe mari famɓe ɗiɗo d' accord le mari grand frère aussi comme grand frère nan soutenir la donc so tawi Dame woni goto ma on quoi. min mi ala kuttiramo hewtinene e baba Machallah. mais kono no soutenir la machallah Bravo. donc so tawi mi wondu noon o boniri Chapeau à lui. o ɓurti ane bonnugol yimɓe vraiment donc mi arta e ɓen noon andi e woɗɗo firoɓe ga mais babiraɓe am ɓe mi yettanɓe fi muɗum andi gonga onon ɗon jooti konngol e galle kono si arama ha minen kay so ten soji goɗɗi gono toon miɗen mari konngol e galle par ce que ɗum ɗon ɗo wawa foɓiyere mo fompirta yaasi on mo fompirta suudu on wona gotum d' accord ɓeygu ma gonko ɓeyni kon mo wawa haddugol ko yaasi kono ko nde suudu an haddamo nder to mi anda son famille c'est vrai c'est vrai ok donc min wallum sina mi fintam tawi baɓe an ko ɗiɗo jombi donc mi senidira sa kombo wonno nene am min mi sen ko ɗon si min on ko ɓeeɗa nelam na nena ɓeeɗo ko dernier tan ɗo mi arigami wonde alhamdulillah mi finum tawi ɓen ɗon mi anda kombo nene an so kam fotti o ko nene to mi noddata bien ça donc onon hori saytan so goɓɓe sinni yiiɗi ala anƴo sina min a yiiɗi e hakkillanke par ce que ɗa wawi jombegol heɓa ɓiɗɗo goto a toraki kala heɓugol on ɗon ɗum kono woɓɓe ko ɗon Allah yenani ɗum si on ɗon ala mo sendoɗa satta e makko ara leñol ngo yajale tenen pulla ɗe hiiɗi leñol ko ɗum tawi na enen tum enen on hiiɗi par ce que daari fayda ko enen tuyata goɗɗo no jomba 4e famara debbo no muññi no woni ɗo so tawi mi inami ta joni a jombaylam min hara président ji foppo no yiɗi ɗino ko min faala mette ɓe no fof min nangilan faalama mais si ya certain mamma goɗɗo goo hewti wona giggol wondirten ko jikke donc si woni an eɗen ɗon jikka yeggitiɗe hande kadi a jombi gorejo ɓiɗɗon par ce que min babe no hana ɓe wurnom jaɓantaɓe ɗum noon fi honno mo be fewro mum vraiment mo be fewro muɗum hande ñakkataro no woodi fewroɓe maɓɓe walla o waye sa jombi jo addimo ko ma o tawi ɗuynte jo nene galle ɗen par ce que debbo ma arano ko woni nene galle maɗen so tawi woni mo feewi ko ɗon ɓeya fof jokkata ko ɗon ɓeya fof jokkata kanno wattaɓe feewa on feewaɗo woni on noon so imagine ɗo joni mbi joɗɗen ɗo cheikh grand souleymane to woni ɗon pose de question haɗa no monike oui par ce que ko mi haala mo gonga haɗa no mi monike wona noon fiidama bokkuɓe antama hoore maɗa ɓe fina ñande o ñande ɓe hiiɗa nokku ngoto vraiment donc so woni toon ɓurdindinnama seeɗa ko gonga hiɗata fof fonna kono ko ɓerdema wawɗa sennidirgol wona entour maɓɓe kamɓe ɗiɗo donc sa yi min piiri minen on mi yenodiri fii ɗum min mi sentire modiyanko o lo ɓuuri hiɗugol et pourtant avant min kadi ɓe hiɗunolan on leer ɗum an debbo ɗin moon sa mari expérience seeɗa anday ko ha seeɗa par ce que an kadi luttata ko ha seeɗa sa ari wona ɓawa oya jaaja walla so jeeyi sa nene ko ɗum mi watta ɗum ɗo kippaɓe comme nene ma jokkira comme nene ma koɓe heeɓi comme première femme ko heeɓi kon e modi muɗum deuxiéme femme heɓata ɗum sa addi troisiéme femme goɗɗo goo kadi na première femme on heeɓi sinade ko deuxiéme femme on heeɓi sina donc ɗo ari an première femme on sa ari deuxiéme femme ari jokku e jurogol oɗa rengol surtout sa tawi on tigui heeɓi ɗon ɓiɓɓe ɓuuyi andena juro bongol o jokki par ce que c'est koko boni o jokku no heɓata ɗon ɓiɓɓe haɓe janɗide ɗon oui c'est ça ko ɗum ari so mi conseille woni kotiraɓe an babiraɓe an faalaɓe kadi ɗaɓɓugol woten jaaɓu hay san hiiɗi gota ɓurni tawde maɓɓe si jaranima sa fonnuɓe yaw goto wata fonnugol kono no woodi ko sentirtaɓe kamɓe ɗiɗo mo ɓe anda hi no hiɗe ɓe ilan hiɗi o miɗo hiɗi o na fi hande oɗon jombi goɗɗo o sa causerie joni mi jomba fittago ɓeygo a mone feere ala gal ɗen huɓɓe vraiment vraiment a jombire fi no ɓeydoron oui hita jombu fi no witteron donc ɓay taw ngol lanni donc ina taynugol non j'ai une petite question bonus si torto désio yo ɓokkan ko ɗum bonus on faami donc andi taw hunde fof toon so tawi yewtama a soulevay e ko wiyete kon sens interne on a faami du coup koɓe yewti ɗo kon sa dartini wo
mi nani to mo mi tawata ko ndo mi wawi ko poɗude quoi du coup debbo arano so heeɓi siina on ɗon debbo ɗimmo ɗon on ɗon o heeɓi siina wata debbo arano wi wata o wi kanko heeɓi siina ko debbo ɗimmo heɓuɗo tam yani non c'est que ça de sens quoi du coup an arano yani anga wonti joni woni yimɓe rewɓe tato donc simi faami joni noon ɗimmo wonɗo ko million ko on heeɓi siina donc an ɓawojo on an on feƴƴino joni ko fi siina donc ayi andi joni ɓen ɗon fof woni joni ko ɓe guurema déjà bien sûr donc c'est que ko ɗum fof ko andinede donc dernière question on question wonko bonus kon ko tawde haray hande so daari e woɓɓe men toon tuma innata jombete ye mi moodi an si mi so jom baylan ko faut que valise on heewa faut que ɗum c'est des milliards ou bien des millions donc ça existe woɓɓe exige ay ɓe inna donc min si tawi woni mariage o laato a waɗay ɗum e ɗum a waɗay ɗum e ɗum donc hay so tawi woni e gorko on hattana piiji gon toon tawa haray mo oblige fi wata ronku laatade o rewa kore e payane kanko fi yo laato donc noon aroya non nder toon tawa debbo wona ko sikki ko woni o sikkano hanki jawde no woodi tawi jaka are programme mariage on goɗɗum koko ñawla joni noon hay so tawi woni joni noon hewtama nder toon ala ko ñaame wonu debbo on inata mi sikkuno haray mi sikkuno ko wonoɗa haalde kon fof mi sikkuno hara nder ga no heewi e jaka yo jaka donc ko honɗum mar ɗon ko yeeto ɗon ɓen exige ɓe ɗon inna kañum ko be tum piiji gono toon ɗi waɗe si tawi woni mariage o latto andi ɗo joni a faamara komi hirtumi meñere non wona non wona laato c'est que andi woɓɓe no toon ɓe waɗa ñembi ɓe yeey goɗɗo goo no waɗana to mariage kamɓe kadi ɓenna donc gorejo mabɓe on no waɗana siga ɗum to et pourtant na goto ɓe suuɓi ensuite éducation ji mabɓe ɗi na gooti donc ko ɓen ko honɗum mar ɗon ko yewto ɗon jama on e sengo ɗum ɗon d' accord merci beaucoup ɗon kadi par ce que andi hunde be tammo so daari minen min ganda fi ɓawɗo kono ɓawɗa ɗum ala oui ɓawɗade goɗɗa wona par ce que koko patience sifantollon kon haɗa jette saku gawri taw an rek rondiɗama ko woore ma naɓa ko gorko on walla ko debbo gorko oui rondo naɓa o rondo naɓa ko woɗɗi aller retour ɓe nawa ɗo hewti jombugol walle mo jomba awa jiwa kadi exactement ko ti travail wallahi ko mono haalangol ko patience min jooɗo keniɗe halnelan histoire mo réellement mais yew je te rejoins ɓe rondo gorko rondo wallahi o yawa ara hara c'est dire no wawe goɗɗo par exemple tingueji o seppa o arta je te rejoins ɓen ha oɗo no joni o wawi jogol ɓeygu makko walle mo jomba awa jiwa kadi on to on leeɗon haɗa travail bien ɓen ɗawɗon ha o hewti heɓugol moodi si wawata jombede forcé ala son jombi on ɗiɗo wonde donc dépassé ɗon seeɗa ari kokoye haɓɓolintede naɓa eyi c'est vrai ari e horde c'est vrai ari bawluwal par ce que patiyan fof wolni lam ɗaɗa ɓe anda ɗum ɗo hara ko valise mi ara valise ɗen ko jandi quoi kankiran ok minen min inno bawluwal c'est ça ko gotum ari ɗum ɗo yeeya joni ɓeddani min o valise ha ɓedde o diplôme ha ɓedde joni 40 complet 50 complet ayi 40 non par exemple quoi moni inno tamajo ala ɓe non ko par exemple quoi mini oui c'est vrai sa yi si kadi no fof le monde évolue min ta mi conseil taji o hayya goto mi ƴettata min 1 million ngal finance mo mariage haro ittanelam projet an o mi hakkita projet an o min nan financé to yimɓe ara ñaama seeɗa mi yelto e wonugol o jiñama d'accord min je idée an o mi watta ɗum merci se ngari aɗa heeɗilalan hiɗuma so tawi aɗa duwalan finance an go ko mariage an 1 million jonnande ko junggo an mi yettay so tawi alan duwa par ce que sa e mariage bis ala fonctionne go ko ɗum ɗon de d'accord a ƴettay ko marɗa foppo naada e mariage joɗɗo haɗa ɗin ɗon wawno guttangol ka jooɗo yeeya walla ko siko couturier jo waɗa couture o jooɗo walla siko mooro wutta salon o jooɗo kala golle ɗe watta yo mo wattugol ɗin ɗon o jooɗo yeeya ɗum ɗo rima ɓuuri konko finance to mariage on se ya Allah jonni balle ɗo mari ɓiɓɓe seɗa fa lawol go haaju jano Allah hokkiyum ɓiɓɓe a waɗa on haaju ma jana feƴƴano mais attention onon kadi woɓɓe e monno toon hunde nde heɓirɗa nde ni tun yaara e ni tun sa ari jombugolla minni mi monta waɗana hay fuyi jombar rek sa yeeha jombirlan a jogitortalan no yewɗa jombirɗa oɗa million ji noon exactement par ce que yombise heɓuɗa
sai sanda do jonyo so ngaro ton gido ni ngasi jona wala émission waye wonda ya ngaka fimu ko leer de weli o ngaro ton o respectata air mo ni ne ko golle ma ke to do ngaro fi hon on jokko ha fimu se hebudo ko do wasi wobbe go innay min kay il faut mi tampina mo hara so yi me yehi so mi gidi ga dum on sonja mo hebi dum o taway o garde lam bien o jabatami ya parce que mo andi kanko to mo ande tun so akkiti on non bala mo hebiti goddo ko on sonja do wonno parce que diku kay mariage bu ino divorce fi dum non de d'accord mi fuddore ya mariage am donc da se mi inni parce que wono min sila hino no ko mi hote no futa mi anda to ay goto mi ala to nene mi ala to baba mi ala to fus famille ko sus mariage rek na bila ngaton dewgal ko so be on donc mi yeyi mi woni ton mi remi o to mi ande remugol to mi ani undugol to mi defi tori to mi moƴƴini piiji foppo mais grâce no alhamdulillah min nata parce que yani andi ko ami mais mi waɗali mariage ko takki jakka rek ɓe waɗi après yeyde mais diko siko addarimo no foygitiri yartano fewte te min kadi kon jour on tun are mi mari c'est vrai donc so imagine ken noon taway woɓɓe amen silandi ken noon ino bien mérité mais noon min yiide yango mo wannelan no jonnelam mbuuɗi ɗin la wawi morri mutta salon mi moora ɗum somi heɓoyi boobo min dennayi mi waɗa haaju jano non non meta guerrude par ce que donc ɗi ɗuuɗi o iɗa andi toujours iɗi artande o nder toon ka famille donc no ɓuuri ko funzete ko ñande wotere pan lanna ɗon ara donc janggo daaridire donc ayi ɓe soulevi poyen o yita tan mari importance donc monsieur Souleymane ko noon woniri haray de toutes les façons noon min attoray taw e sengo mon clôture noon en émission on sengo yani ko yewɗen ɗo kon onon ko honɗum marɗon e ko yewto ɗon jama on en résumé quoi ko marɗon ko yewto ɗon jama on surtout e affaire dewle ɗen min ko ɗum ɓureten hiɗ yewtude fi mum par ce que anani nede suddiɗo d'une part goɗɗi goo yaltete o kaka dewga yaltinta goɗɗi goo no toon ka ɗuma mais en réalité en résumé pardon kon marɗon ko yewto ɗon jama on e fi ko yowiti e fi dewle ɗen et ensuite affaire nede jikkuji men kon marɗon ko résumé on c'est tout c'est très simple merci beaucoup donc min on tan wawma weltanagol taw par ce que hande ko yewtoɗon ɗo ko hilan soulage moƴƴa noon par ce que hayso ko théâtre mi wata no jouirugol ni ha jamma fama nomi jouiri noon d'accord donc komi explique ɗo ko woni ha hewtiɗo hawlere ɗo mi welti moƴƴa noon merci mi wawi kay jennugo goɗɗi gono toon goɗɗo bala yon jommidira enen inde ɗum ko probléme e mi minne wona probléme par ce que ndaari en no winda ko islam andumo taw lawa hiɗugol mo haranago jikku woni nder toon hara ko personnalité mi yi wona jikku te yimɓe normalement diruɓe enna o wallahi hara mi andi jikku ma vraiment donc sen jommidiri divorce waɗata walla heɓa ɓiɓɓe tawa ɓe ɗuuɗi joni ya accaɓen noon hande kadi ta ndaaro giggol quoi ndaaro sabu ɓiɓɓe ma ɓe wona nder toon waɗaɓe éducation moƴƴo hande so moydema dankakema ɓen noon dankotoma kanon sa okkiɓe éducation moƴƴo mais so tawi woni ayni tum joni gonga ɓe ko ɗum ɓennayi ɓiɗɗo goɗɗo gonga ɓe ɓiɗɗo yalti heɓiraɗo ni tum min nata ɓuuray wonɓe men barkinde heeɗirno par ce que ɓen noon kaɓe heɓete haade ko welo welo donc ɓeeɗa ara so tawi ko itto e accu bari umdirto an min mi hiɗamo ni yennidiro on ɗon forcé ala so yalti ko aduna kankadi kanko e aduna ɓe yennidire donc ɗo ari somi conseillé mo be kala ko watta waɗir ɓerde laaɓude anda ko ɓiɓɓe mum ɓe woni gollal ngol hara noon ɓe yani mahal komi yewti toon kala tawɗo mi yewti ko tuusi ɗum lantori yaafe muɗum mais watton hakkille menen moƴƴe amen surtout menen juuɓe wonɓe ni jindugol ɓen watton yila e amen moƴƴe amen ɓay woɓɓe tawi naccinena mumen guine ari ga no inna no gollude hara min tigui la andi konno bone heɓirgol mboɗɗi ɓe watta hakkille e amen moƴƴe amen donc aray laginno en prochaine fois inchallah ono kadi weltanama moƴƴe haray ko min takon hiɗen ka lawol en seedali mais hande on en fowtiki monsieur Souleymane clôture un petit dans 30 secondes seulement voilà 30 secondes haray ko vraiment ko weltanagol mo d'accord weltano j'ai vraiment o woli ko temji maɗi très important vraiment ko weltanagol ngo sappo accoa e sappo kadi téléspectateur ɓe Jama TV ɓen fof ko ɗo ɓe yetta piiji ɗin fof ko ɗo ɓe humpitoto piiji ɗin fof fi honno ko fayɓe mon ɓen jooɗi ka écran ka yeeso mon komin janggi ka mon kon ka newi ɗon men ko ɗume woni e hollirde ɗon quel qu'en soit ko wata wonde kon fof koko ittoɗen kamen ko woni addere ɗon vraiment haray ko weltanagol o weltano neniraɓe amen babiraɓe amen weltano jooma sundum ɗo vraiment
c'est ça si mi sensifique mo ara en ɗum monoto c'est ça vraiment ko baaɓe men ko nene men ɗum ɗon je pense que ɗum ɗon ala fuy ko wate mo remerciude wala ɗum ɗon ngaro kan nallango caméra merci beaucoup Guido merci beaucoup wallahi ɗum ɗon ko golle makko par ce que si ha goɗɗo yiɗima o entouri o tumbiniri fof o inni kaka mon il est tout quand même ko faaɗo watton il est tout donc haray ko toñuɗo ko on kanko mal probléme donc hande ɗuɗata ko vraiment ko weltanagol ɗum fof merci weltano jama weltanoma han kadi vraiment needi jikkum ɗo ɗen ɗum ɗo ko needi wonɗen ɗo en janggay woni en wawari taw c'est ça donc vraiment haray so yi ko tuusi on ga walla mi wooli ko welari on ko yaafa men sabu Allah andon ko men timma ko neɗɗo timmintina ko onon kadi timmintinta men onon neniraɓe amen babiraɓe amen haray ko weltanagol on fof vraiment merci sappo à vous merci beaucoup Hadiani ɗo yiɗi ɓe maali yembere me min to déjà ko maali mi jeeya donc ça marche ko maali mi jeeya la remercie maali fop ça marche Guido mo c'est fini si heeɓi komi yoɓamo inchallah rabbi o anday komi hetti komi yaɓamo merci beaucoup vraiment o yii téléspectateur ɓe ɓen vraiment mi weltanike on ko adi addi kon invité ɓen ka de part et d' autre Hadja Dieynabou Bary monsieur Souleymane sportif vraiment o weltanama inchallah mi yahay donc haray vous les téléspectateurs on vous remercie très sincèrement en ce qui concerne notre émission Nedi Jikkuji Men on se reprend la semaine prochaine inchallah sur notre plateau Jama TV. Vous n'êtes pas sans savoir que votre émission vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 21h inchallah haray yitide ɗo kadi et semaine prochaine au revoir.